کۆمکوژین بۆتان و خەرزانێ بەشە یەکەم 1820 1839 Di destpêka salên 1800 de Sultanê Osmanî yê bi navê Selîmê Sêyemîn hewl da astengîn li hemberî nûjenkirina pergala dewleta Osmanî ji holê rake. Lewma bi navê Nîzam-ı Cedîd yanê artêşa nû artêşeke nûjen ava kir. Mebesta wî ya eslî ew bû kombûna maddî ya bi sedsalan ya jalî hêzên herêmî ve hatibû berhevkirin bike xezîneya dewletê ya navendî ya Stenbolê. Herwiha hêmana mirovan alvan deran ku zêde tevkarî nedaye desthilatariya navendî rast têxebin serweriya Stenbolê. İmparatoriya Osmanî ya ku sedsala nazdan dî bi reforman derbas dikir, nikaribû xwe ji vegotina pirsgirêka rojhilat bi dûr bixe ku ew vegotin di sedsala paşa rojê de jaliyê rojavayan ve hatibû avakirin. İmparatoriya Osmanî di fikrî ku pirsgirêka rojhilatê ya ku di erdnîkariya wê de bêahengî, paşverotiya aborî, leşkerî û siyasî diyar dike, bi merkezîbûnê telafî bike. Têgihîştina desthilatariya Osmanî ya ku navenda wê li Stenbolê bû, hewldana xwe ya ji bo bandorkirina hêza navendê ya li ser împaratoriyê bi navê navendparêzî pênasê dikir. Navendparêzî bi gelemperî di sala 1839 de bi pêvajoya Tanzîmatê dest pê kir. Hewldanên nûjenkirinê di bingehê de hewldanên navendîbûnê bûn. Di vê çarçovê de gavên mezin ber bi rejîma mutlaq ve dihatin avêtin. Erdnîgariya Kurdan ku li gorî perçeyên din yeni împaratoriyê xwedî bingeheke xwesertir bû, ji bo Stenbolê pirsgirêkeke sereke bû. Tevê ku mîrektiyên Kurd di dema şer de neçar bû hêzên leşkerî bişînin nava refên artêşa Osmanî jî, di salên pêşî yên pêkanîna Nîzam-ı Cedîd de jî hêjmara herî zêde ya leşkerên ku ji Kurdistanê dihatin wergirtin 25,000 bû. Wê jî dida nîşandan ku di destpêka salên 1800 de desthilatariya navendî ya Osmanî ji hêza mirovî ya Kurdistanê pir kêm sûd werdigirt. Di wan salan de yanê di serdema ku împaratoriya Osmanî qels bibû, piraniya mîrnişînên Kurdan ku gihîştibûn pozisyoneke siyasî, leşkerî û aborî ya ku mirov dikare jî re bibêje weke serbixwe bûn, rastî êrişên aktorên nû yê ku li erdnîgariya wan derketiye dihatin. Yani dibûn hedefa êrişên împaratoriya Rûs. Lê çend sal şûn de împaratoriya Rûs ferq kir ku ew bi hêza leşkerî nikarin Kurdan têk bibin. Ji ber ku sîwarên mîrektiyan erdnîgariya xwe baş dinasîn. Bi şêwazên leşkerî yên ku jalî artêşa Rûs ve baş nedihatin nasîn, bi aramî di çiya û deştên asê de leşkerên wan têk dibirin. Piştî demekî Rusyayê siyaseta xwe guhert. Armanca wê êdî ew bû ku Kurdan ji împaratoriya Osmanî veqetîne. Mîrên Kurd duwarê leşkerî de pasîf bimînin. Ev jî wê bibe sedem artêşa navendî ya împaratoriya Osmanî li Kurdistanê tenê bimîne. Piştî vê biryara Rusyayê mîrên Kurdan pey derpey nêzê siyaseta Rûs bûn. Ji ber ku di sedsala dawîn de dewleta Osmanî ku weke kevneşopiyeke îdarî kiribû adet, her çend salan carekî bi rêbaza cezakirinê dest da ser xezîneyên mîrnişînên Kurdan û waregehên Kurdan talan dikir, ev xezîne bi temamî nedgihîşte desthilatariya navendê. Xezîneyên Kurdan yên ku dihatin desteserkirin û talankirin, jaliyê waliyên Osmanî yên herêmê, jaliyê karmend û leşkerên wê ve dihatin parvêkirin. Di vê çarçovê de Stenbolê bi êrişên navendîbûnê dikir armanc ku xezîneyên Kurdan rast tevî xezîneya dewletê ya navendî ya Stenbolê bike. Ev mebest di heman demê de hewldanek bû ku destkeftiyên Osmanî yên endeziyariya civakî ya kevneşop ji holê rake
و ببه بشک جهولدان نوین اندازیاریا جواکی یا نوژن. محمد خورشید پاشا کجبون و نرتیا امپراتوریا عثمانی د کمیسیون ناونتوی ده جهدگرت اف چند سال بو لکردستانی بو. اف کمیسیون ده دسپیکا 7 ساله ده جبو دیار کرن هرمین سینور هات بو آوا کرن. محمد خورشید پاشا راوشا میرین کرد گلیت کر. دگوت تو حکم دولت عثمانی ایدی لکردستان نمایه. هر میرنشین کرد وکی دولت اکسر بخواه. میر لسر ناوی خود دراوان دردخن و خطبه یا روژا اینیجی ایدی نب ناوی سلطان عثمانی لسر ناوی خود ددن خواندن. که اف هر دو چالاکی جی علامت این سرخوابونه نه. وکی دن دید که شرن که دسپیک سال 1800 به روسیا و ایران را رودابون و راستی عشیرین کردان جبر جیان خواه کشبری بیه سدما که به تو آوائی دلسوزی لهمبر سینور ایران و عثمانیان نمایه که اف یک بیه سدما پرسکریکا سینور عجم که پشتی پیمان قصر شیرین کردستان کر بود دو بش. محمود دویمین والی سیواسی رشید پاشاجی وکی والی همو کردستان دست نشان کرد و به هیزه که پر برفره شاند کردستانه. افجی دهات وی واته تندیا بی سینور یاکوی عثمانیان لکردستان بکرا ادی دست بید کرد. به طایبتی لهرمن عشیرین ازدی ین بوتان و خرزانه کمکوژی پیک هاتن. به هزاران کس باوی که هوانه هاتن قتل کرن. مالو ملکی وان هاتن دست سر کرن. ناو سلطان محمود وکی ناو که رش و بی او غر لکردستان بلاو ببو. دوان سالین دجوار ده کشه که انگلیز یه بناوه هوراتیو دچه کردستانه. جبرکو د نامه دستورنامه سفره یا کشه انگلیز ده مورا سلطان محمود هیه، دما شریف بک امیر کرد مورا محمود دبینه به هرس نامه داویجی روی کشیش. جبرکو محمود لکردستان وکه کسایت کی نینی یکو آشتی و بختواریا و هرم خراب کریه دهات دیدن. من جویهن نخواست او دستورنامه مورکریا به اریکرنا سلطان را دست میر بکه. علی کارمیر نامه گرد خواند ده همان دمیده دا دستی میر و یک گوتن تنه گوت. محمود ده نورمالی ده جبو رئیسگرتن بجی ده ویا بکو میر او نامه بگرتا و بخوانده. لی به هر سکه مزن میر او بلگن نگرد و به پشتا دستی خواه او بدور خست. لسر ویه که من وی جاری جی فرمانو کو پاشه ارزرمی دابو من درخست و دا دستی سکرتر میر. به بیهستنا فرمانا پاشه میر د جهده فرمان دا مروه کی خواه و ناورو که ویجی را بخوینه پاشه به دنگه که بلند بکردی جگرسیه کل برداری خان کمبونه را هن تشت گوتن. هرچی قاس من فهم نکر که میر جوان را چی گوتیه جی دیار بو جرو دنگیوی او پر به هرسه. خوشبختانه فرمان پاشه انجام که من دخواست آنی جیه. میر د جهده دیسا لبرداری بری خدا گرسیه گر و ویجاری جی به ترکی لذت کر و گوت دوی هم کشا بکن میوان و به بالداری علاقه نشانه وی بدن. بله لکردستان بیجی ترک نای واته ولد پاریزیه. براستی حکم رویبر و رایدارین ترک لبی هرم در باست نابه. کارین که سلطان برای والین خواه هرم کریه آرامی و روشگل پر خراب کریه. رشید پاشا ایکو دنابر سال 1827 و 1836 ده قناخ یکم یا اپراسیون ناوندی بونه یعنی جی تفیرات تصفیه کرنا میرنشین کرد بکانی جبهر رش حتی دیار بکری آره که لشکری یا نو چه کر دا کو خبیگین وارگی این کردان ین لجیاین آسه اوره داگر کرنه یا کجبو و گوهستنا یکینه لشکری ین به تمامی این مدرن ین جروملی و هرم روژاوا ین امپراتوری هات بو چه کرن
ku di demekê kin de bigihêjin mirnişînan rêya herî dirêj û bikêrhatî bû ya ku heta wê rojê ji aliyê İmparatoriya Osmanî ya Kurdistanê ve hatibû çêkirin. Ay delolo, delolo. Hamim Selim Raşid Paşa, Borduneyim. Selamet Raşid Paşa, Jibedoyim. Raşid Paşa kot khram khud makara, asma khala Rabbna ayed tawliyim. Degna berda gihid onjiyim. Tevin gemle varaş mibkebna ayed maliyim. دستی حامل موسی هرشش براگرید بنا سرسکاد تولیم وانا بریدا کشتی حمیلی به مالیم از سر حامل موسی هرشش براجکم بقمیم آبرا خود کبه برخونیم آی دلورو آخ دلورو آی دلورو آخ نبرانو رشید پاشا د سال 1830 ده پیشی لخرزانه دست به قتل کردن عشیرین ازدی کرد. لهر مرد وانه دنوا چند هفتهان ده به هزاران ازدی با آوای خوانه قتل کردن. به هزاران جن و زارین ازدی دیل گرتن اوج بو فروتن شاندن باجارین امپراتوریا عثمانی ینجور بجور. جنرال آلمان مولتکه یکو چند سال شونده و ببیا شورمند ارتش عثمانی د سال 1838 ده وها باساوی کمکوجی هوانت کرد. ارده بنتار حسن کیفی ارده کی هوف او خوشه. ام دبر شکفته کره کو بکانین سلفری گرم دبو در باس بون. آراجا دن ام گیهشتن گراوه کی کو به شاخه کی دیجله هاتیه دور پیش کرن. لگوری زانیاریر من ددمن کونار ده قد بحثاوی باجاره نه هاتیه کرن. میراتین بدو ین کله که مزن آل قراخا چم جهیلا شینیان و وکی آواهیه که جنوواییان تی حسباندن. لی از نافکرم کو جنوواییان ناوندین خواهین بازرگانی او قصدور حتی هندورش جیان ارمنیستان بربن. هر وها پریک هیه. کو بنگی ها باز که کی کو سری خود پاریزه هیجی دنواوی ده خویاد که. دیواره کی بازالت باجر دور پیچ کریه. هر وها رشید پاشا به مهان ایریش وی دیواری کر. پیشتی گرتنا باجر لور ظلمه که هوانه هاته کرن. هما بیجه همو میر هاتن کشتن. جن و زاروک جبرکو ایزدی بون آنگو ملکی تاوز پرس بون دیل هاتن گرتن. باجار نها وکی کمکی خربیانه. به زوره چند ستارگه مروان ده کوچین والا ده پیدا دبن. اف دیمنا ویرانی و بلنگازی به دولمندی بیداوی یا خوازه وی هرمیره چه برواجیه که عجیب چید که. لگل تندی رشید پاشا یا هوانه لهرما خرزانه برخودانه که بربچاف چینه بو. لی دماوی بری خدا هرما روش کن لور لهمبری وی کردان شرکی دجوار دا دست بیکرن. جبرویه که رشید پاشا ادی نکاره بو میری بیتلیسی تصفیه بکه. به شرطی که جسی پاران دو دی دهاتا میرکتی راست راز جه خزینه یا ناوند یا استنبولی را بشینه دستور دا شریف بی دستلاتاریه خواه بیتلیسی بدومینه. بس جسی پارین هاتنا مایی دولت حساب بکره وکی معاش بدا شریف بی. بگوتنه کدن تفگیره تصفیه کرنا میرنشین کردان گاف بگاف دهاته مشاندن. ده قناخا یکم ده پرانیا میرین کردین وکی شریف بی کرن کارمندین دولتی و خزینه میرکتیان و گوهستن استنبوله.
Piştî vê pêvajoyê Raşîd Paşa yê ku li Kurdistanê komkujiyên bê hempa pêkanî bû cinişkava mir. Li gor hin çavkaniyên dewletê keçeke êzidî ya ku wî dîl girtibû tevî qehwê jehr dabû wî û ew kuştibû. Lê dîsa jî raporên dewletê ev mirina jinişkava weke sekteya dil bi nav kir. Sala 1836 dema dewleta Osmanî fehm kir ku bi rêbazên leşkerî yên Reşîd Paşa nikare Kurdan têk bibe, ji dewleta Prûsya yani ji Almanyaya îroyên alîkariya şêwirmendiya leşkerî xwest. Lewma Kral Frederick William şêwirmendên leşkerî şandin ku artêşa Tirk li gor şêwazên Ewropayê ji nû ve organîze bikin. General Helmut Moltke ji xwe ji destpêka sala 1830 de li Stenbolê bû. Di heman demê de jî hate xwestin ew li wir artêşa Osmanî perwerde bike. Lewma Moltke wê heta dawiya sala 1839 li Kurdistanê beşdarî operasyonên leşkerî bibiya. Li seranserê Kurdistanê gelek ger pêkbaniya û ji aliyê Osmanî û Prûsyayê ve bi madalyayên giranbiha bihata xelat kirin. Peki Yani- Kürtler ve Almanlar bu şekilde. Tekli Kurdan و Almanya Alman devleti Alman de devra Wilhelm de dû peyvendî hî mezin bi devleta Osmanî ve danî beriya wî li Berlîn konferansa li ser devleta Osmanî li ser hebûn û tinebûn û deynê devleta Osmanî çi wan bidin li ji vir teqrîben 2 kilometre wê dava li rota Rathaus hel wê derê civînekî konferansek mezin çêbû li ew konferans Fransa û İngilîstan û Almanya û Osmanî beşdar bûn li ew konferans jî biryar dan ew kapitülasyon û vir de dest pê biryar dan piştî wî ji zaafeta Almanya istifade Türk Osmanî Almanya istifade kir û Wilhelm de dû pêwendiyekî baş bi devleta Osmanî danî bûne heval û dost hev dostanekî stratejik çêbû navbera Almanya û devleta Osmanî ew pêşniyar ew hevaltî heya îro heye ew hevaltiya dostaniya Alman û devleta Osmanî heya îro heye devleta Alman ji bo ku pêwendî bi devleta Osmanî piştî wî devleta Cumhuriyeta Türkiye gelekî baş bû meseleyê Kurd meseleyê kêmnetewa li Türkiye daîma meselekî xirab didît û Kurd hemî hereketê Kurdistan hemî rabûnê li Kurdistan di 1800 û nizam çiqasa heya îro hemî rabûnê li Kurdistan li dijî devleta Türkiye wekî dijî xwe dihesibînê devleta Alman hemî wekî dijî xwe hesibînê Her wiha di hema demê de dewsa Reşîd Paşa Hafiz Paşa girt. Hafiz Paşa bi xwe çerkez bû. Hê di zarokatiya xwe de ji aliyê tacîrên bendavan ve dîl hatibû girtin û ew firotibûn Qesra Sultanê Osmanî ya li Stenbolê. Di qesrê de hatibû terbiye kirin. Ji hemî hestên mirovahî hatibû şuştin. Mirov dikare bibêje ku ew wekî amûrekî şer hatibû perwerde kirin. Bi şêwirmendiya Moltke, Hafiz Paşa ê ku li şûna Reşîd Paşa bi heman rayeyê li ser wezîfê hatibû tayin kirin, qonaxa tasfiyê ji ciyê ku lê mabû berdewam kir. Di serdema Hafiz Paşa de operasyonên leşkerî piranî li Botanê û Xerzanê berdewam kirin. Çawa Moltke behsê dike Hafiz Paşa pêşî li Meraşê dest bi operasyonên leşkerî dike. Moltke ji bo vê heremê tê erkdarkirin û di dawiya meha Adarê de Moltke berê xwe dide gundên Kurdan yên heremê. Moltke çawa behsê dike di wan salan de hê jî li ber destê wan xerîteyeke Kurdistanê ya nûjen nîne. Lewma destpêkê ew hewl didin xerîteyekê çê bikin. Paşê diçe nava eşîra Sîne Millî
وان راچاو دکه لګور فکر مولت که جبر کو رشید پاشا لهرم مراشه روحای دیلو که چندین جار کرد کیناشتنه لو ما ادی او نکارن جاره کدن سری راکن دوی ادی او حافظ پاشا راضی بکه کو بری خو بدن حرمین کردستان یه ناوندی وکه خرزان وکه بوتانه د ګلانه 1838 ده مولت که او یکینین حافظ پاشا برای موسول و زاخوی بری خودتن بوتانه. لور سعید بگه بوتی سری هلدا بو. به تو شکلی کلیه خوارادستی عثمانیان نتکر. چوا مولت که بحثیت که دوراوی تنه چل میرما بون و خواست پارت بون کلیه. اما نددان که تو لشکر عثمانی خوانیزی کلیه بکه. عثمانی لسرویه که جمیر بدرخان علیکاریه دگرن. اف ظلامên Kurd tevî tifingên xwe yên dirêj û kevnar ku lûleyên wan bi zêr û zîv hatine xemlandin sekvanên hêjan e. Ji bo şer hema bêje her dem bi şev tevdigerin. Bi roj jî xwalpiş gevran vedişîrin. Li her derê qerewîlekî wan heye. Dijmin li ku derê serê xwe nîşan bide ji bo kuştina dijminê wan guleyekî wan heye. Doh sê kes ji mesafeyekî ne diyar birîndar bûn. Dikeleya Saîd Bek de top tuneye. Lê tifingên qesrê ji bo parastinê layıqê pesindayînê ne. Tenê girtina kelehê dikare van şervanan rawestîne. Gava ez li ser hespekî spî xuya bûm, guleyek li pelêndara guzê ya ku min dê pişt çend keliyan di bin de xwe veşartiya rakir hewa. Êvarê dereng vegeriyam konê Bedirxan Bek. Konê vî Mîrzayê ku ji miyê bi zinên reş hatibû çêkirin, li qeraxa newalekî çiyayî ku tê de çem dikişiya hatibû vedan. Goştê pez ê hûrkirî li ser agirekî mezin kebab dikirin. Nêzîkî çil pêncî Kurd bi tifingên xwe yên dirêj, bi xençer, kerên xwe bi kincên xwe yên netewî û yekta li ber me sekinî bûn. Agirê cerdevanên Bedirxan Bek geştibû. Li jora me cerdevanên wî hêjî di bin ronahiya heyvê de guleyan diraşandin. Nehê meha gulanê danê sibê li keleya Saîd Bek top têne raşandin. Her pênc topên ku ji Cîzîrê bi barên ga anîbûn hemberî kelehê di saetekî de 20 caran têne avêtin. Bes ji ber ku erazî pir xirab bû, topên Osmaniyan zirareke hindik dida kelehê. Guleyên topên Osmaniyan carna li eywana qesrê diketin, lê derbasî hundir nedibûn. Fîşekên topên Osmaniyan yên bi navê balyemez weke giranî 5 kîlo bûn, ne rêkûpek bûn. Li ser vê yekê bi şêwirmendiya Moltke rojekî radiwestin topên ku ji Ewropayê kirîbûn bikartînin. Bi van topên Ewropayê di nava çend rojan de keleha Saîd Bek tê rûxandin. Dema ku dîwar û bircên kelehê tên xwarê, vê carê jî Kurdên alîgir û hevkarên Osmaniyan ên dibin emrê Bedirxan Bek de êrişê kelehê dikin. Lê dîsa jî mirovên Saîd Bek teslîm nabin. Li ser vê yekê roja 12 Gulanê tevahiya rojê bi bazariyê derbas dibe. Di dawiyê de Saîd Bek razî dibe ku layê xwe weke rehîn bide Osmaniyan. Bes dixwaze kele azad bimîne. Pêşniyaza Osmaniyan jî ew bû ku ew kelehê bi her tiştên tê de radest bike, wekî din Paşayê Osmanî dixwaze ew bi xwe were ne layê xwe bişîne. Piştî demeke Kurd, Paşa ez vexwendim ku divê merasima pêşwaziyê de amade bibim. Piştî nîv saetî Saîd Bek li ber konê me ji hespê xwe da ket jêr. Ez şaşmam ku ew padîşahê wê keleha xweş bû, niha jî gelek dewlemendiyên wê keleha bedew radest bikira û ew jî ne bawer bû ku ew ê bikaribe gelo ji vê konê paşê sax derbikeve. Li ser rûyê wî ji tirsê eser tune bû. Ne ditirsiya?
از حیران هلوستویه بخم و جخوا باور بوم. سعید مروفکی بلند بده و خودی روی کی پر دیار کرد بو. چاوینوی ین پچوک برونی دبرقین. دما کل کسین دجیوینه دبون مزید کرد رویوی به تواهی آرام بو. نه قصروی و به دولمندین خواه به تمامی باهاتا خراب کرن. شرم بو لی پیویس بوجی. اگر لور فرماندارک و گارنیزونک باهاتا دانین اف فرماندار ده دمک نزده ببیا سعید بگکی دن. پشتی روخاندن و رادستکرنا سعید بگی بوتی و جاره مولتکه سرلشکرن حافظ پاشا بدرخان بگ میری رواندزه و سعید بگ بری خوددن هرما غرزانه. بله حافظ پاشا سعید بگی بوتی تک بو. گله هاوی روخانده بو. بس او نکشته بو. شرطی وی او بو که سعید بگ تیوی لشکرین خواه بکه و بنبان ارتش عثمانی و لخرزانه لهمبری کردان شهر بکه. هر وها اف سیاست قریجیا عثمانی و هشمندی خراب یا لدجی ولات پارێزیە و هن میرین کردان بالا مولت کشی کشانده بو. میرین کرد لسر زلامین خواه خودی سروریک مزنن. هرچی قصد نوا خود شهر دکن جی لدجی سروریا عثمانیان جی درد کبن. باجه نادن. ناهیلن جوان لشکر بگرن. دما بکەون زۆرەی بەرەی خۆدەدەن کە لە هێنک و لە چیایین بلند ji xwe re çêkirine. Bes dewleta Osmanî van serkêşan hêdî hêdî tîne rê. Serkêşên herî giring ev in. Mîrê Rewandizê yê ku ji hêla Reşîd Paşa ve hatiye têkbirin, Bedirxan Beg ê ku niha li Aliyê şer dike, Saîd Begê ku keleha wî nû hatibû şewitandin û Akalî İsmaîl Beg ê ku dewleta Osmanî dereceya pîlêya wî bilindê paşatiyê kiribû. Bes ji dilsoziya wî nebawer bû. Belê, operasyonê li dijî van mîran her tim dibû sedema berdelên mezin û qurbaniyên mezin. Şarên modern li Kurdistanê pir biha ye. Ji ber ku malzeme peyda nabin. Topek ku ji Samsunê li ser pişta qantiran hatiye vira bi qasî zêrekî ye. Her çi qas keleyên pispêrî li dijî topan nehatibin çêkirin jî ji hêla eraziyê ve ew qas guncaw bû ku ev kele 30-40 an jî 42 rojan li ber xwe didin.